Samachi Chimikuna. Samachik Shimikuna. Jesuska Mateo tami ñukatakati nishka. Jesuska chaymanta rishpaka Mateo shuti runatami impuestota hapinapi tiyakukta rikurka. Paita rikushpaka ñukatakati nihpika Mateoka hatarishkawan Jesusta katishpa rirkallami. Mateopa wasiman rishpami Jesuska paypak yachakuqkunandik chaypi mikukurka. Impuestota hapi gachka runakunapish huchayuqkunapish chayman chayashpami paywan mikukurkakuna. Chayta fariseukuna rikushpami Jesuspak yachakuqkunataka imanishpatih kankunapak yachachijka impuestota hapijkunawan huchayuqkunawanpish mikukun nishpa tapurkakuna. Shina nikukta Jesus uyashpaka kashnami nirka. Mana ungushka kajkunaka mana pi hambikta mashkanchu ungushkakunallami mashkankuna. Dios kishkachishkapika animalkunata wañuchishpa ñukaman kushpa rupachinapak randika shuktajkunata llakij kaychigari. Ñukaka chashna kachunmi munani ninmi. Richik chashna nishkatarik yachamugrichik. Ñukaka kashkata rurajkunataka mana kayak shamurkanichu. Ashtawanpish huchayuqkunatamari llakirishpa Diospagman kutirichun kayak shamurkani nirkami. San Mateo 9:9 manta 13 kama. Mateoka impuestokunata tandachikmi karka. Shuk mana alli cargo judiokunaka mana chaskinami karka. Chashnakajpika Mateowan chinallatik paypak riksishkakunawan Jesus shuk fiestamun rikpika hatun bulla tukurka. Religioso gentikunaka mana entendi tukurkakunachu imamanta Jesuska chay huchayuq runakunawan tandanakushkata. Shinapish Jesuska kashnami kutichirka. Mana ungushka kajkunaka mana pi hambikta mashkanchu ungushkakunallami mashkankuna. Dios kishkachishkapika animalkunata wañuchishpa ñukaman kushpa rupachinapak randika shuktajkunata llakij kaychigari. Ñukaka chashna kachunmi munani ninmi. Rikichik chashna nishkatarik yachamugrichik. Ñukaka kashkata rurajkunataka mana kayak shamurkanichu. Ashtawanpish huchayuqkunatamari llakirishpa Diospagman kutirichun kayak shamurkani nirkami. San Mateo 9:12-13. Aychapi ungurishka kajkunami shuk hambiktaka ministinkuna. Kutin espiritualpi ungushka kajkunaka shuk kishpichiktami ministinkuna. Apu Jesucristo Mateota katichun convidajpika Mateoka hatarishkawan tukuyta chaypi sakishpa katirkallami. Mateoka riksirirkami paypak huchapak unguyta shinallatik Jesusta ministishkata. Mateo tukuyta sakinapak allichirishkaka washaman mana rikushpa katishkaka kazunata shuk sumak rikuchishkami. Mateoka shinallatik shuk rikuchik shuk pruebami Jesuska mayjan runakunatapish ukupay tukushkata. Ñawpa imashina kashkataka mana rikunchu. Tukuykunami shuk unguyan wacharinchik. Chay unguyka huchami kan. Kutin apu Jesusllami alliyachi tukun. Tukuyta sakishpa Jesusta katingapak allichirishkachu kangi? Misión Chasqui uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.